Kakaaro sa isublay kun ilutunatan amay pansit yapang pahaba ng buhay amay lutong rana tan 4 hours at kalasyaw. Unya so panadlutoy masamsamit a pansit. Igisa namin surikado san kargaan na danom pian na lambong si katuya so pansabawan na pansit no anto may karadulto. Kakaaro dyan sayang bagta, limwagla, gabay ko lang ipulag. Iman so apatiran kilo ya bihon atan may high Q bihon. Bali-balitan wala ray angels ko ya alalay ko manadaraw. So nita na ini ilurgutan sa te sa bawtay pero alikas ko kulang ni danumtan katon na ani. Antis kon ilurugtan ay no talagan agmi nalugap. Siyempre aro may danom. Unya kasi ya bihon talagan malubalubag katon kailangan aro man mo talagay danom. Taaya kasing pansit no talagan akaindanan mo ay namagamaga. Tatawagin ko imano daray high Q bihon. Baka naman. Amo pa, nung nakarang... Baka naman. Ito yung pansit nyo talaga ang pinakamaganda na iluto sa akalurugla raramay bihon. Nita na sisipat-sipatan ko tapiano sigurado na may alam-lamagla. O na tapiano parpariho so luto to talagang likasin mo. Likasin mo no talagang unlulumagla wa. Atan so panadlutoy pansit talagang agmuka kaindanan tapiano bali-bali luto to kay masamsami so panangan daray totoo ya pakanan mo. Untan labat so panadlutoy pansit. Malapit na maganulan na luto yan o niya nara. Sublay ipalag sa kanton sa naro may danom. Kailangan palang dagdagan ng tubig. Oo. Tama na. Tama na. Kanota kasi kanton ng kanton yun. Ay kakaaro ay. Ay may maganulan na luto. So pansit tayo. Sige, bigyan mo nga ako ng konting-konti lang. Tawayan ko pa konti lang. Ayan. Kakain ako dito. Anos labat sumangkiwal na pansit piano akong buket. Ayan so pansit gisado specialty na rana talamay 4 hours managawad kalasyaw. Antayo kakaaro sa ipampalasa na pansit may tuyo kanyan no medyo matabang aruman mo'y tuyo sang kiwal-kiwalan mo. Si katutan so tuyo so sikreto yung mampananam na pansit ko. Nitan la so pansit alutula kanyan akiran la. Adoy, galila tamangantila.